Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mukbang makanan ini, pedas ini, dan di sini gue ditemanin saudara gue namanya siapa? Naysila. Sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakso acinya ada isinya, guys. Telur mata sapi. Guys, bakso acinya. Kuahnya enak banget, sumpah. Pedas tapi enak. Enak kecil. Enak. Ini. Guys, telur. Ciloknya dahar. Guys.
Cili itu basona sok dahar. Ori. Selur. Kabeh apa ya? Selur. Telur mata sapi. Oke guys, videonya segitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa follow juga Instagram gue di sini. Oke guys, thank you for watching. I'll see you the next video. Salam Sunda Sampurasun.